Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyethemba uthaphela-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba oluthile lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lisekumlisa-ke laphana kwaveza-ke okukhulu-ke into-ke enkulu-ke engaziwa-ke laphana-ke noma-ke ngemali-ke yakhwabanisa-ke kagesi-ke laphana-ke veza-ke nokuningi-ke laphana ukuthi-ke kwenziwa ubani konke-ke lokho-ke. Kodwa-ke mina ngifuna ukuthi wezwa ngami phela nje ngizodlala-ke ividiyo-ke yakhe-ke lo Mlisa uyizwele wena ukuthi-ke uthini-ke. Mina sengicabula khona ukuthi-ke mase usuyile le vidiyo lonke noma comment section-ke usho uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese uyangiqhasa-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Sibingelele sanibona. Anganoma bese nolizwile ndodaba kodwa kunodaba la olukhulu kabi. Kuphela ukuthi lezi ndaba ezikanjena-ke ziyanyathelwa. Angeke uzibone zithrenda nje ezindabeni noma uhlangane nazo zuvanzi ngoba ziyanyathelwa. Kunjalo-ke abezindaba baseNingizimu Afrika. Ubona nje mawube nenhlanhla wabona kuputshukile ukuthi hawu kunodaba olukanje. Naluku udaba, nansi-ke indaba. Kuthiwa kunamadoda ayisihlanu. Ngilibone mina lo daba kwi-article mhla ka-5 October. Kuthiwa la madoda ayisihlanu aboshiwe. Sikhuluma nje aboshwe ngamacala okukhwabanisa imali engabalelwa ku-400 million laphaya enhlanganweni le ephakela ugesi eNingizimu Afrika. Niyayazi sengishaya phela ngumageba nje ngoba kade ngizama ukuthi nginipotshuzele lezi ndaba manje laba bavele bangivale ivele ingakhulumi lento manje sengishaya ngomageba kwenzela ukuthi udlule umyalezo. Ithi-ke kuthiwa-ke labantu laba-ke amadoda ayisihlanu bese kuba owesifazane lo wesithupha. Bonke abebala elimhlophe, akekho onsundu ukubona. Ongathi uyasolisa uyena lo wesifazane ngoba isibongo sakhe angisiqondi kahle negama kodwa ngathi uyena ngathi umixinyana. Manje-ke mase ngifunda-ke lo daba sekubuya-ke mina kuvuka umbuzo ukuthi awu ngaphi kokuthi phela thina besazi ukuthi abantu okuyibona abamoshile izinto lapha enhlanganweni ephakela ugesi eNingizimu Afrika u-former president nomndeni othize oke waduma kakhulu la eSouth Africa. Siyawazi sonke lowo mndeni ukuthi ubehlangene naleyo mndeni nabanye badla izimali bakhwabanisa kwayale nale. Okay, abekwa amacala izikhulu ezazikhona enhlanganweni ephakela ugesi zasuswa ey'khundleni babekwa amacala. Namhlanje lezo zikhulu asusiwe amacala, azisenamacala. Ngakusho futhi ngayiphosta ividiyo eyichaza lokho ukuthi hawu ngaphi kokuthi phela besazi ukuthi thina nje hawu ubuqhophololo ukhwabanisa hawu sesijikijiki sesiyezwa hhayi sekunyengezwa incwadi kuthiwa hhayi zonke iy'nsolo abakade besolwa ngazo azisekho. Okay, okunye ubaba uMolefe laphaya waya laphaya kwikomishana kaNgulube. Befika lapha kwinkomishana kaNgulube afike wakhuluma ngoba enye yezinto ebebekade bechukuluzelwa yona labalisa ukuthi bebezama uku-challenge-a lento le ngoba kunento ekade sinikezwe yona thina isithombe besinikezwe yona ukuthi laba baqhwaga umbuso noma umnotho waseNingizimu Afrika, kanti into ithi bona baphazamisa laba abakade bawuqhwaga umnotho waseNingizimu Afrika. Laba bayaba-challenge-a manje laba basebebuya bapenda laba ngeblashi elithi yibo okuyibona abaqhwaga umnotho nombuso waseNingizimu Afrika.
benjalo-ke into. Manje-ke nakula sikhona-ke ukuthi la madoda besazi ukuthi phela thina iwona ehlangene no-former president, ibona bamosha izinto njengoba nje kade sinocimicimi kagesi nje bekuthiwa imiphumela yemisebenzi yabo. Namhlanje kuneziqomqomu zosomabhizinisi abamhlophe abakejele ngezinsolo zokukhwabanisa kuso lesikhwama lesi. Ngoba phela kwazi ukuthi uma umhlophe ngebala wena iy'nto zakho zi-light. Umuntu nje ohlale njalo umsolwa umuntu omnyama. Kepha laba abamnyama babengabasolwa namhlanje kuthiwa abanacala. Abantu ababoshiwe namhlanje ngey'nsolo yilaba bebala elimhlophe. Uyabona-ke, nganoma uyabona yini ukuthi inkinga esibhekene nayo ingakanani eSouth Africa. Kuningi-ke kusazovela and ngiyakujabulela bona lento eyenziwe i-MK ngiyijabulela kabi ukuthi bathathe bona oBrian Molefe bayobafaka lapha ePhalamende ngoba kuningi abasazokuvundulula. Kuningi okusazovela, kuningi esisazokubona. Hhayi uyibambe ngako, hhayi azikhale, ziyakhala-ke manje, azikhale. Sizolokhu sililandela lo daba noma bangaligqiba balifihle kodwa siyazi ukuthi akhona ama-independent journalist azolokhu esipotshozele nje ukuthi hhayi sekuwukuthi asiliboni lo daba lutrenda manje, asiliboni livele ligcwale ezindabeni ukuthi hawu iy'qumamo obani nobani nobani. Ngeke ngiwabize amagama kodwa kuno-Smith, kunoHoy, kunobani nobani. Hawu kahleni bo, hey.